Cahyaning wicaksana langgong alanggung tebyaning pangari Bawa sinapu jagate Dursila angkara rawe rantas malang-malang putung sak dumuk bathuk senyari bumi jaya kawijayan jayane Sri Rukun Kumala Mukti Wibawa iya ada Sri Rukun Kumala dari Bapak Maroto Supriyadi hadir dari kawasan Rombongan Lor Kecamatan Gedung Jajang daerah tingkat 2 Lumajang Jawa Timur Indonesia. Hey ho 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 ya Tore, kemantan-kemantan saya tak tedu yang tore nompak reok Sri Rukun Kumala Abi, terutama sang ratu kemanten. Ayo cak bulang ratu kemanten nompak akhir reok. Oke, untuk kru yang di belakang, kru Sri Rukun Kumala supaya masuk. Reoknya dijaga nak ya. Oke saudara, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sugeng dalu, salam selamat berjumpa kembali dengan paguyuban kami Pagelaran Seni Rap Campur Sari Sri Rukun Kumala, yang mana dibawa langsung oleh Bapak Maroto Supriyadi hadir dari kawasan Gerobokan Kecamatan Gedung Jajang daerah tingkat 2 Lumajang. Dan spesial pada malam hari ini Sri Rukun Kumala sudah dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Jetem yang beralamatkan Desa Seruni, Kelaka, Lumajang dalam rangka walimah kulitan Ananda anak Abi Putra. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke saudara, tak lupa Sri Rukun Kumala didukung penuh oleh audio profesional rental horek musiknya Seruni. Ada Mustika Jaya, Belibung Sofian pribadi, dan juga didukung penuh video shooting artis
Multimedia milik Bung Eko hadir dari kawasan Dawan Lor Sukodono Lumajang. Oke saudara, untuk kreasi Sri Rukun Kumala pada malam hari ini ada wujudipun 3 dadak merak. Sri Rukun Kumala, Panglima Kumbang Kembar 2, Si Burung Raja Wali, Kerah Hitam dan Kerah Putih, Barongsai, Tari Srimpi Sekar Jatilan dan juga Tari Beron. Nanti ada spesial dadak merak Sri Rukun Kumala. Untuk para penonton, panjenengan jangan beranjak dari tempat dulu karena akan dihibur oleh paguyuban sendiri Sri Rukun Kumala. Selamat menonton, selamat menikmati sugeng. Mirsan nuwun. Yatoren kemantan saya kita tedung. Yatoren penompak reok Sri Rukun Kumala. Ayo bulang sareen kemantan no, langsung kentarin si kemara masa kemantan. Ho yo yo yo. Ada Sri Rukun Kumala siap melayani Anda sampai subuh. Hey, hey. Yo, ho, ho, ho. Yo, oh. Yo, hey. Hey, hey. Yo, oh. Oh. Hey, 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 oh, hey. Di, oh, di. Yo, yo. Yo, Sri kembali berdendang ada Sri Rukun Kumala Oyi milik Bapak Marto. Sri Rukun Kumala. Mbak Meli. Iya mas. Sampai subuh Mbak Meli. Waduh, bahaya mas. Ayo Mas Ige. Yo, satu mana suntuk. Cici. Yo. Nono hangkurang. Wis jantan. Jawis-jawisi. La 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 la. Karimu sak cangkangane. Isun kocoriko sandung. Tari muluke.
kabeh moto Wis padha weruh kabeh kope wis padha rungu duduk pisahe Ayo Kak Bulan. Mangsan ketuni tapi wirange nutupi rai godhonge Anggi nampak ada Anggi. Teplok nang lorong wis arep rapi Dei inen. Seworo Yo. Dewa yang bersama Mustika Jaya Iya. Iya Ayo wono. Ada singo wono. Ya la la la. Hey, acing. Digito dari muluke. Ya. La 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 la. Digito. Kabeh moto wis padha weruh Duduk pisahe langsan ketuni tapi wirange nutupi rai godhonge jati teplok nang lorong wis arep rapi pungkase woro kabeh moto wis padha weruh yo kabeh kope wis padha rungu duduk pisahe langsan ketuni tapi wirange nutupi rai godhonge jati teplok nang lorong wis arep rapi pungkase woro godhonge jati teplok nang lorong wis arep rapi pungkase woro Ayo Kang Sulung. Piye. Harare. Di Joko Harare. Ya, ada. Ah. Telolo. Ait. Ah. Hey. Ya. Hey. Doi. Oh. Oke. Di Joko dikene lampu nak ya sing barat. Sing sisi kulon. Oke, selamat jalan untuk tari budaya. Semoga selamat sampai tujuan.
spesial ada Mustika Jaya. Milik Bung Sofian pribadi hadir dari kawasan Seruni Kelaka Lumajang Indonesia. Bro. Ayo, tompak aki mon ki ibadah penompak reo. Oke. Ayo Mas Wilum. Oke. Remaja ki ibadah sama nompak ya. Oke, Abi, ayo Bi. Tak nompak boleh Bi, le topu Bi. Ayo, si oke. Mayo. Sampai 10 lebih, Mayu Bi. Ayo. Lo lo lo. Oke. Sing siji tokno ya. Dadake sing siji tokno ya. Oh oh. Ji. Jo. Wayahe pendadaran. Oke. Tuan rumahnya siapa numpak Mas Ulum? Mas Abi ayo tumpak no Mas Abi ya rek. Kali mbake monggo. Ayo gendang wayahe pendadaran macane kumala badhe ngamuk dulur. Oke. Gendang didutohno macane kumala. Oke. Tuwukno dhisik. Kemanten telu. Cek. Oke, permintaan dari juga pimpinan dan
Saiful Haja, reoke jaluk disusun ya lihat ya. Ya, oke. Ayo keripik gedang godong telo, ayo. Adik Ul. Monggo tumpakno reoke. Ayo. Ayo, ini spesial permintaan dari tuan rumah Mas Sulum. Oh, ayo. Ayo gak no. Ayo. Dijaga nak ya. Oke, jaluk disusun nak ya. Spesial permintaan dari Saiful Haja. Ho 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 hey 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 ya hey 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 yo hey oh yo. Sri Rukun Kumalangger. Ayo, yo yo yo. Yeah. Yo. Otane asmara, tumatiring dina, kawujuding swara. Sri Rukun Kumalang Gadewano. Yo. Kasih obrol saudara. Dulur. Spesial milik dari Bapak Maruto Supriyadi. Sebagai putra penerus ada Mas Hafid Kumala. Hey, ho, 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 ho. Yo, hayo, hayo. Iki lho matane wong lumacan. Hey, yo. Ho, ho.
hey, ho, hey, 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 hey. Ta, yo. Yo, yo, yo. Ho ya, ta. Hey, 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 hey. Ho ya, ho, ta. Ayo disensor oke Mas enak ya. Jo, wis ketok reok jarine wong iki. Mangisu odik-odik nak ya. Omong-omong mang reoke wis ketok apik. Ho, 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 ho. Alon-alon sesi perbanyuan. Lo, oh, ho, 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 out, os, ya, hey, ho, ya, out, ho, ya, ho, 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 os, ya, out, ho, ya, ho, di, ho, ja, yeah. Ho, 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 ja, yeah, ja, ho, ho, ja, hey, ho, ja, ho, ja, hey, ja, yo, ayo, ayo. Hey, 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 hey. Yo, yo, yo. Ya, ho, ho. Ayo Sri Rukun Kumala. Milik Mas Hafid pribadi. Kasih oplosnya dulur. Ho, ho. Ayo sensone tono Sri Rukun Kumala nak yo. Ho, ho, ho. Ya disenso nak yo. Ayo nger. Disenso Mas Ulum. Ayo Mas Toi. Disenso reoke nak yo. Yo. Wayahe matane ku malam metu ya nak ya. Matane ku malam babat alas mane ya nak ya. Tutuhno dlondonge wong gerobokan. Dlondonge wong asar wong teko. Ji. Ayo dijogo nak ya. Ayo. Kalangane dijogo kalangane. Ayo. J. Ya. Ho.
hô a cho ê ô yo 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 hô ê hô a cho yo ê ê hô ya ê ê ô ê a cho ơi ê ê ê ê ê ê cho hô ya ê mà thằng này ai đó ê ê ô ê ô ê ai ya ê cho ê ê yo ê ê ê ê ê đó ê đó đó ê ấy đó ê ấy đi yeah ê ê ê đó đó ê đó ê ê đó ê ấy ê ê ê đó ấy yo yo Para damta mepara prabangka para Madyabala nggih menika sang raja pantaraging kakinandyang asmara kelawan Dewi Sangga Langit dampyak lumampahing para tamtama para prajurit Sri Rukun Kumala ngawal tindake satu Rangga Mahesasura Wayahe nak ya. Satu malah suntuk le. Mang awan reo tidak main nak ya. Password oh. Dededing. Ais Mas Bono. Tingtung cerbut. Oh. Aus. Ya ho ya he a e he a he ya e a e ho e
ha ho ya ha ho ice to ho aus ya ho o ha ho ya ha ấy ha ho ya a ya o ya yo yo Iki lho macane wong Kumala nak ya. Tandang ngono iki. Siap
melayani sampai subuh. Ayo, Juli Cak Agus. Ya tarik Cak Agus. Ya tarik Cak Agus. Ya. Yo. Hey. Yo. Ya. Eh. Hey. Ta. Yo. Ayo Cak Agus. Kasih aplausnya saudara. Ho, ho. Yo, ayo gentengin nak. Aduh, setan ini jaluk genteng nak ya. Untung gak jaluk bakso nak. Ya, ho, ayo macam ni kumala nak ya. Yo, ho, ya. Turut tono nak ya. Yo. Lo. Ayo ger. Rukun kepala. Ayo. Nak ya waktu ni nak ya. Ayo macam ni kumala. Ayo nak ya. Lugu nak ya.
Ya, eh. Ya, eh. Loh. Ayo ger. Ih. Loh. Hey, hey, ah. Ayo, kabeh nak ya. Tanpa terkecuali. Eh. Ya. Eh. Yeah. Out. Yeah. Yo. Iya. Ayo Durutono. Turu. Cedhak dinyungkepno. Ayo. Awakmu no, cangkeme aja mangap tok no, turu no. Aduh. Yo. Ayo kon. Yo. Sawung ledak. Ayo. Loh. Iku cangkeme wono mangap-mangap wae dak turu. Ya aduh. Rodok nyala. Kok ngene Singawana iki? Ya Allah, aduh. Raine wono elek. Jangan begitu dong, kan malu. Tunjukkan gigimu no, tunjukkan Aduh, gigimu. No. Tunjukkan gigi. Aduh, dipangani celetok cangkeme no. Kon no. Metengno aduh. Letong. Aduh, ndak manut iki. Sambleken ae, sambleken. Aduh. Suwen, pecut. Kesuwen, pecut wis. Aduh, jasik kancane no. No, aduh no kan no yo. Runo no, aduh no. Sualmu melorot. Kok ngene sih ngono? Setane guyu. Selete elek lho. Aduh. Oh setane mangap-mangap tak kira guyu-guyu. Aduh. Gebele selete. Kon Sabang bar. No. Aduh. Payah. Wono. Sabuke dak lunas sabuke. Ya. Ayo. Kon. Mepet ana ya. Ayo. Kon lho. Kon. Aduh bersih kabeh ku. Letong tok aduh. Pecut. Wono kesuwen iki. Ketno. Wono kesuwen pecut. Aduh. Sing ngomong Pak Dene. Aduh. Kon lah. Ayo. Ayo Cak Agus. Ayo.
Ayo, ayo menang. Saung geledak, aduh, Lesaniata, Cak Agus, Lesaniata Cak Agus. Aduh, ayo, jenggela mana jenggela? Aduh, nasib, aduh, selaku tak main tedung melolo jereja, aduh, si turung jenggela, aduh, pecut, wono, gak, pecutan, aduh, si gurung tangi, waya tangi, aduh, ayo, yo, iki sing ndak mingkem iki, kepuono, ayo. Ayo. Omong ae wono. Ayo. Singa wono. Ayo sambleken sing ngadeg sambleken. Ayo ya tenen Mbak Yul. Lesaniata, Mbak. Ayo Lesaniata. Ayo. Lesaniata. Ayo. Iya lagu prei. Dumalem nyelep ya. Ada saya tahu kalian dumalem nyelep. Ayo. Ayo, Mbak Lesanya dah. Ayo cacak kada, lena rok butek Mbak. Ya. Sip. Ayo. Launan. Iya, sip. Yo. Ayo, Bapak, ayo. Lo, sik mari. Marene bimbang sama langsung sama ini setan dak melok. Prei ono setan prei. Wono ngamuk. Ayo. Aduh. Ayo. Tertib sing tertib cek oleh kabeh. Ayo. Siji. Baris siji. Baris dhisik, nek baris tidak dikekno. Nah ya, iku. Ayo rungokno koyo Cak Agus, ayo jare Cak Agus. Baris koyo Cak Agus, sik gurung balik kowe. Wono mung urip ono. Ndak oleh 1010 sampean niku. Ndak ira oleh marine. Ya iya marine, Pak. Yo mung urip dhisik sik ndak balik kok. Ya apa sampean iki? Ya iku matur suwun lek dikeki. No Leo ndak oleh dhuwit kan Ayo. 10. Iki sing mangap-mangap iki ndak 10 iki. Lungguh iki aduh. Ayo spesial loh. Oke. Ayo. Aja ngono le. Ayo tuli Resa nak ya. Aja nak ya. Aduh. Ya, setan niru duit nak ya. Sing nabuh. Jatahe bojone rek aja dijoko ngawur ae. Ayo. Yo tabuhane ndak muni jare Mbak Yul. Aduh tabuhane njaluk Bu, gak muni tabuhane, gak muni. Tabuhane ngambul. Mulai awan ndak muni. Aduh, cacak. Aduh cacak rek. Aduh siap. Pasrano tukang kendang wis, Cak. Ayo. Oke, sip. Terima kasih. Aduh iki Mbak iki lho. Ya Allah arek-arek lek. Aduh kagake polahe ndak main di KPK ning jaran kencak ya. Matur sembah nuwun. Jene wono wis. Wono pancene welek iku. Ayo tanjake masih nggih. Yo. Kon. Yo. Ayo. Munyerah nak. Yo. Persiapan di belakang Panglima Kumbang. Sri Rukun Kumala, ayo, macane.
Macan kembar 2 Sri Rukun Kumala persiapan di belakang. Oh. Oke, persiapan tari Seripi Sekar Jatilan di belakang. Oke, terima kasih karena waktu cukup memadai. Tari Seripi Sekar Jatilan. Untuk Panglima Kumbang tidak usah. Oke. Tari Seripi Sekar Jatilan persiapan di belakang. Oke, terima kasih. Ya ah. Yo. Loh. Oke, untuk Jadile merapat ya nak ya. Ayo. Persiapan di belakang tari Seripi Sekar Jatilan. Ayo nak, Jadile merapat. Yo. Oke saudara, itu tadi tari dadak merak kembar 2 Sri Rukun Kepala Sampun Paripurna tengah jempanya dengan saudara-saudara. Yuk kita saksikan di belakang ada wujudipun tari Seripi Sekar Jatilan. Barisan Widodoro Widodari nih Sri Rukun Kumala untuk Anda. Oke, terima kasih. Ya, oke. Gedung Jajak Lumajang Indonesia. Dibayang bersama Ardis Production. Mustika Jaya. Main musik mong kanggo nyeneng ati. Kang penting cocok
Bapak Jetem, Cak Agus nih Kak jal telepon persiapan Ago yang nggak boleh. Ya toren mun panjenengan nyawer. Ayo dilanjut Mbak Meli. Ayo jogetan yo, ayo jogetan, kokong digoyang-yang, digoyang-goyang. Ayo gendingan yo, ayo gendingan yo, iki gending, Motor sekelangkong Mbak. gending asli malam yangan. Ho ho. Yo yo yo. Ho. Ah. Hey hey. Oh oh. Kokong he kolade. Kokong he kolade. Yo oh 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 oh. Hey 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 hey. Yo oh 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 oh. Hey. Ai. Look itu. Hey, hey, oh, hey, oh, yo. Ayo. Anggota dari Cirebon Kumala Sintong masuk. Anggota. Terima kasih. Ho, 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 ho. Yeah. Oh, hey. Oh, hit. Oh, oh. Hey, hey. Yo, oh. Hey, hey. Hey, oh. Hey, hey. Anggota Sri Rukun Kumala. Situng. Yo, oh, yo. Yeah, hey, hey. Hey. Yo, oh, oh. Hey. Oh, ya, oh, ya, eh. Hey, oh, ya, oh, ya, eh. Hey, yo, oh, ah, eh. Yo, ah. Yeah, eh. Yo, oh, ah. Yeah.
Rukun Kumalang. Kanai hati sabana kanai hati siang malam udayonan tabayang mimpi denai mimpi udah jadi sandaran hati labaraso dina pelaminan yang surukun kumalang. Sabana Cina ondere sabana katuju rindu bana terang sabana jika inang matamu pandang sabana la suka ondere sabana la nio datanglah datang temui denai katakan cinta coraso sayang tiga yang barang artis production Sri Rukun Kumalang. Ada Sri Rukun Kumalang, Mas Habib Effendi. Goyang Mbak Marto. Ayo Aduh, Mbak Marto ngantuk. mana lo iki? Siap Siapa main Anda sampai subuh, Pak Putri. Semalam suntuk belum aja. Satu malas kuntup. Iyo, iyo. Spesial di rumah sendiri. Malu-malu, malu dekai malu. Iyo. Mata lincah membuat salah tingkah dia udah gagaban mandayo sungguh mandayo labaraso dinai nan punya. Oke, matur thank you atas kerjasamanya Mustika Jaya Musik Bung Sofian Seruni City. Dan juga ada artis video shooting Bung Eka Oke dari Dawan Lor Sukodono Lumajang. Mas Arsha. Sabana Cina ondere sabana katuju rindu bana terang kabana jika inang matamu pandang sabana
untuk tari serumpi sekar citilan. Kira rada bengi citilan apa? Oke, untuk para jatil-jatil minggir terlebih dahulu. Iya, citilan. Yo, di belakang kita saksikan ada wujudipun tari Panglima Kumbang Sri Rukun Kumala untuk Anda. Selamat menonton. Selamat menikmati Sugeng Ambersari. Ayo, aduh. Iki tuh dek jero teror iki. Mas Arsa. Ayo matahari kumala lebokno nak ya. Yo. Dikawal ger, ayo langsung diwal ketat pimpinan kami ada Mas Hafid Effendi. Yo, ho 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 ho, ya, ayo, lo,
Yo. Yo, tumpakno kabeh wele. Yo, lo. Yeah. Yo. Yo. Hale. Oke, hadirin itulah tadi si Panglima Kumbang Sirikun Kepala Sampun Paripurna tengah jeng panjenengan sedaya. Di belakang kita saksikan wujudipun ada tari Berot Sri Rukun Kumala untuk Anda. Selamat menonton, selamat menikmati Sugeng Amir Sani. Semoga. Ayo Mas Rizky, Berot Mas Rizky. Ayo gendok-gendok wayu Kang wayu. Ayo, Aidin. Oh iya, oke. Ayo berotnya bos. Maheso. Ayo, sing seneng berot. Ayo berot. Ayo kru yang di belakang. Oh. Yo. Hoi. Santri beko. Yo.
Oke baik hadirin dan pemirsa yang berbahagia, itulah tadi tari berat Sri Rukun Kumala. Dan itu juga akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Bila ada tutur sapa atau tingkah laku yang kurang berkenan bagi anda panjenengan semuanya, saya selaku Bung MC dari Sri Rukun Kumala mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu bersama Sri Rukun Kumala.